ole hela hi sau sabua hen don da lung ne ram be kon ani ya ti phur kon an ti boka tuna hian bel mele zam tak dr ala thang liana bu sak na dongin public waiting set unit 10 kan thoka tuna hian ninga na ania kan zo chi a amount hi cheng nuai khat ania a drawing estimate a chuan a ban hi cha tur nia amaro chu fil tha du na wangin hian asimi rcc in kan siam ania a chuat hi kan chunga ti kan plaster boka hei tuna hian kan zo chi a amoi ve bo khop mai bel tu mla dr ala thang li na chunga lam thu ka so tak nu mewa tin unit te impact na aro puya kan sum hin a dai lo awangin hian voluntary in a thonin kan uwak charge te na tang thina voi ni hi ni hni na tam na ania hian kan sumin a dai lowa amount hi cheng noi khat ania ta chuan tuna hian noi khat le sing hi don kan seng ani se kan helai kon hi high school no pangte tin nol pui ina kan chhor ania tin dan fe tu ta ko helai hian cho thina engamo chiat ni that ni helai hian mi pui kan local kan pung khom thina helai hian kan lo cho thina chung kan har sat ta shria in bl to mla dr ala thang lian hian waiting set cheng nuai khat sakatun pe ya yang hi kan tin thei ania kan hai hi adu ta chot belchian yang belchian dol turangai ani chuan awang hi fi som pani ania alung hi fi som pani bokania fi som pani square inani chu ti so la son dam takin le so bo plan suai me itara lai zun in hania waiting set hi aza pui amlut tuk lo ani hei amoi ve bo khop mai wale to phang